follets, per què no esteu al taller? Què feu aquí? Ens anem de vacances! Però com que us en aneu de vacances? I a on aneu? Formació! A veure, folletacier, explica'm què està passant aquí. Santa, anem de vacances a un poble molt lluny que se diu Malgrat de Mar. No diguis tonteries, home. A veure, folletejana, explica'm-ho millor. Santa, és que necessitem vacances com tothom. Vacances? Un follet del Port Nord mai té vacances. De cap de les maneres. Digues, follet Nil. Santa, encara queda molt per Nadal. Molt? Però si falta molt poc, follet. Digues, follet Marc. Mira, Santa, queda juny, juliol, agost, setembre, octubre, novembre i desembre. Encara queden 7 mesos. 6 mesos? Això és molt poc. Sisplau, follets, m'heu d'ajudar. Ajudeu-me. Què passaria si un sol follet es quedés sense regals? No m'ho perdonaria mai a la vida. No pot passar de cap de les maneres. No pot passar de cap de les maneres. Digue'm, follet Einar. Santa, hem decidit que treballarem tot el dia i la noche entera. Oh, que bé! Treballareu la nit sencera! Noche ochentera. Bienvenidos a la fábrica de Santa, donde todos trabajamos con amor. Aquí nadie se detiene ni descansa. El tiempo vuela sin parar, ya viene Navidad. Hay que trabajar.
de muchísimos colores ir pintando. 1, 2, 3 y empieza otra vez. Todo lo que hacemos debe estar de 10. Todos los juguetes terminar para esta Navidad. Sí, este es un gran taller, debemos trabajar. Hoy nada podrá detenernos. Sí, la magia encenderá un solo corazón que late cada vez más fuerte. Apresúrense, duendecillos. Así que desde hoy no descansaremos ni un solo segundo para tener todos los juguetes a tiempo para la Navidad. Sí, este es un gran